Assalamualaikum. Туған біз Шүгір магазинінің атынан жұма күні урматына сұрау жауап қылып, кішкене белек беріп атқан адамдарға. Мына сұраулардың ішінен біреуін таңдайсыз. Әрбір жауап берген сұрағыңызға бірден жауапқа бірден белек аласыз. 5 парыз бар. Сұрауды оқып қоясыз ба? Иманда қанша парыз бар дейді. Қанша парыз бар? 5 бар. Исламда Алладан башқа сыйынуға татықты зат жоқ. Пайғамбарларға, кітаптерге. екінші сұрауын оқып қоясыз ба? Исламда қанша парыз бар дейді. Исламда 5. Келме келтіру, намаз, хажылық, ораза. Рамазан айында ораза қармау, айттым. Анан біреу қалды. 4. Қанша парыз бар? Даратта 4 парыз бар. Таратта 4 парыз бар. Сізге мына жерде 3 сұрауға жауап 3 белек алсаңыз болады. Мына белектерін алсаңыз. Жөн алсаңыз болады. Biz tavanın şöyle. Net bir kodayız. Allah razı olsun, cumanız kabul olsun. Sağ olun. Şükür dükkanında hatalık olsa, tekstil pis olacak. Şükür dükkanından cuma günü hurmatına belek ver tağız. Bu yerde soru var, soruğa cevap verseniz, her bir soruğa cevapla belek alasınız. Bundan birini alınız. Bismillah. Soruğunu okunuz. Amr-ı marif'ten qancha farz var? Nahi munkar qancha farz var? Ilmda qancha farz var? Hocam senin düşünün. Başkasını alsanız болады. Aynen. Soruğunu katılır alırız. Bismillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinci jubayı kim bolgan? Birinci jubayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hatice enes o. Hadiçeniz bolgan. Ekinci soru. Peygamberimizin atasının adı kim? Abdullah. Abdullah olgan tura. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in apasının adı kim? Amine olgan. Tura. Bu 3 sorudan tura cevap verdiniz, belek alsanız болады. Aynen başka kim olsun? Ha? Olur. Özünüz kalgan soru belekten 3'ünü alasınız. Şöyle mi? Bu ne? Çay namazı. Bismillah. Ben nasıl bunu? Болады. Rahmat ha. Allah razı olsun, cumanız kabul olsun. Biz Şükür dükkanından geldik. Belek ver çatağız. Soruğa cevap vergen insanlarga belekten o yerde. Soru alıp cevap verseniz болады. Hayır. Bismillah. Günlük çağrı okup koyunuz. Ramazan ayida oraza Oruza tutuş bu Müslümanlarga farz. sünnet farz maşallah. Farz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam haftaning qaysi Haftanın qaysi kunlari oruza tutgan? haftanimi? Dushanba, payshanba kunlari. Payshanba kunlari to'g'ri. Sunnat bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qancha yoshida qazo qancha qilgan? yoshida qazo bo'lgan payg'ambar? Payg'ambar sallallohu 62 yoshida. 60 yaşında maşallah. Buradan belek alsanız болады. Biz Şükür dükkanından geldik. Belek verseniz cuma günü hurmatına qalagan belekten içini al. Musulmonlarga qaysil ketin Ünün mikrofon canınıza qilib, ünün çağrı oqunuz. Musulmonlarga qaysil ketin Qaysi kitap düşürülgen Müslümanlarga? Qur'on kitob tushirilgan, kitob Qur'oni tushirilgan. Karim Men o'qib berayin sizga. o'qib bering. Qur'ondan yuragi deb qaysi oyatni aytasiz? Surani aytasiz. Qur'ondan yuragi. Oyatul Kursi. Yo'q. Yuragi deb, Qur'ondan yuragi deb. Qur'onni Yasin. Yasin surasi. Uydan Qaysi but bilan kirib, qaysi but bilan chiqasiz? uydan Kirishdi. 10 oyoq bilan kirib, chay oyoq bilan chiqiladi. Maşallah to'g'ri. To'g'ri? Sizlar belek alsanız bo'ladi, to'g'ri? Maşallah belekdan olыңыз. Shem tanlab olsanız bo'ladi. Mis. Sog'a. Sovg'a. Dağı tanda alsanız bo'ladi. Alыңызlar. Neydi? Topu, pasta, Bundan ham. atır. Tekstil işi metroga o'tib turingizlar. Tekstil işi metroga Şükür dükkan var. Sağ olun. Erkekler kiyim. Sağ olun. Biz Şükür dükkanından belek verip sattıqlar, bu soruğa cevap bergen adamlarga. Qanday so'roq? Bu yerden birini tandab olasiz, cevap beresiz. Tandab olasiz birini. Buni char o'qib qo'yasiz birini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan qabri qaysi shaharda? Hozir Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qabri qaysi yerda? Medinada. To'g'ri. To'g'ri. Ikkinchi so'roq. Aysha radhiyallohu anha Nebizning atasi kim?
Айша радиаллаху анха. Енесінің Аны атасы. билбейм. Мен де білмеймін аны. Атасы Абу Бакр радиаллаху. Абу Бакр. Опа. Next way алып тастады. Bunu. Бұл жақтан да алсаңыз болады. Міне сұрап Так, керек болса периштелер да уялган сахаба кайсыл? Периштелер да уялган сахаба. Периштелер уялган. Екі жолы ұяласы болған ал сахаба. Али, Жоқ, Алиден кейінки. Алиден кийинки. Алиден кийинки кайсы сахаба болгон? Усман радиаллаху анху. А. Аллах Так. Таала. Аллах Тааланын кылычы деген атка кайсыл сахаба ээ болгон? Көп шарларды бағындырған. Да. Полководец. Капитан. Где-то бир ай мурун көрдүк эле ушунчу немесин. Аллах Тааланын кылычы. Халиф. Халиф ибн Валид. Мусулмандарга биринчи халиф болуп ким дайындалган? Халиф? Пайғамбардан кейін мұсылмандар кейін Халиф болуп Пайғамбардың жақын досы Айша енесінің атасы Азрайт. Азрайт эле аты. Абу Бакр. Абу Бакр. Абу Бакр. Все. Бұл жерден белектерден алсаңыздар болады. Белектерден алыңыздар. Дорожный жайнамаз. Мынача. Ал атыр. Тағы алсаңыздар болады. Бұл жақ паста, халал паста. Тексерішкі метроға біздің шүгір дүкен бар, ошол жаққа өтіп киінсеңіздер де болады. Ассалаумағалейкум. Біз жұма күндің урматына белек беріп жатабыз, сурауға жооп берген инсандарға. Бұл сураудан бирөөнү алып, шүгір дүкендан келдік біз. Сурауны үнү чыгарып окуп калсыз ба? Кийим кийин сүннөтү кандай дейт? Кайсыл жагынан кийесиз? Оң жак, сол жак. Оң жак менен? Оң жактан кийесиз. Мусулмандарға намаз окуш бул Окуш бул парз. парыз, туура. Бейиш кимдин? Энен таманасында. Эненин таманасында, машалла. Оң эле суроо. Дагы суроо алып, дагы жооп берсеңиз болот. 3 белек алсаңыз болот бул жерден. Өз каалаган 3 белек. Атыр. Шүгүр дедисизби? Шүгүр магазин текстилчки метродан. Келтириңиздер. Алла разы болсун. Сау болсун.